Hi everyone, welcome back to my another new vlog. Finally, borok bang mana nanti kemarin kata muka panggil kemana? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Busuk kg 150। क्या बोला तूने? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Kisir brokoli tomorrow. Kanyal Asia kasih nak iko. Kalau mana Asia, ane favorite. Man macam itu tu ke. Tahu ni, hemi ni tahu no market pasar terus. Kalau macam tu.